aduna on hara miɗo hiwro on go hiwrangu islam go mi hiwri on ɗo miɗo tori allahu subhanahu wa taala yo o jaɓan en dina men kan yo jaɓan en golleji moƴƴi ko wonɗen e gollude kon yo okku en barke moƴƴereji wonɗi baraji ko woni kon e moƴƴereji ko woni kon e nder sumaye on hiɗen tori allahu subhanahu wa taala yo o okku en moƴƴereji ɗin e baraji ɗin ko woni kon e nder sumaye on haray noon anden o sumaye ɗo allahu subhanahu wa taala waɗi gollirɗomo ko moƴƴi mana sumaye ko waktu gollugol ko moƴƴi ɗum ɗon noon haray hiɗe yewta fi ɗum ɗon ka radio familia fm ɗo lebbi sumayeɗin fuu lebbi hitande nden fof allahu subhanahu wa taala jippini alqur'an on e hoore nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam ɓe laati ɓurɓe moƴƴude ko allahu subhanahu wa taala tagi kon fou sabu ko allahu subhanahu wa taala jippini kon alqur'an o kon e hoore maɓɓe ɗum ɗo noon haray hiɗen fuɗɗoro nde yewtere ɗo yettugol allahu subhanahu wa taala e yetti allahu subhanahu wa taala yettore nde alaka nde fuɗɗi nde alaka nde haaɗi ko o neminiri e wonugol julɗo hare ɗum ɗo ko nema molanaɗo mo allahu subhanahu wa taala neminiri en wonugol julɗo haray anditen hande e nder aduna on ko yimɓe ɓe wana julɓe ɓen ko ɓen ɗon ɓuri ɗuuɗude duubulji idi julɓe ɓen si tawi noon hawri allahu subhanahu wa taala arsikima an a jeyama e julɓe ɓen haray ya andu ko sabu yurmede allahu subhanahu wa taala e sabu moƴƴereji allahu subhanahu wa taala ɗi o yurmama e ɗi o moƴƴi e ma waɗi si o okkuma o newnanma wonugol julɗo haray noon si tawi allahu subhanahu wa taala okkima wonugol julɗo haray hiɗa hani anditande allahu subhanahu wa taala on nema ɗon ɓeydamo yettude ɓeyda moƴƴingol dewe maɗen ɓeyda gollugol ko moƴƴi ɓeyda yanganagol allahu subhanahu wa taala ɓeyda yettugol allahu subhanahu wa taala sabu ko o fewnuma kon ka diina o ɓurnuma e yimɓe ɗuuɗuɓe ɓe tawata ɓen o fewnaɗi ɓe diina haray siwe ɗum ɗon eɗa yetta allah subhanahu wa taala kadi ko o tawni en nde sumayere ɗo nde wonɗen ɗo e mu'um haray anden no woodi julɓe buyi musidɓe men en faatiɓe tawa si hari hiɓe annino si tawi o sumayeɗo tawiɓe ɓe yangantono allahu subhanahu wa taala ɓe golla golleji moƴƴuɗi kono allahu subhanahu wa taala tawi hoddiranali ɓe wurugol ha e nder nde sumayere nde wonɗen ɗo e mu'um haray enen wuruɓe ɗo ɓe wakkiloɗen golleji moƴƴiɗen tori allah subhanahu wa taala julɓe faatiɓe tawaynoɓe ko gollaynoɓe golleji moƴƴuɗi e nder sumaye nden tori allah subhanahu wa taala yo o yaafoɓe yo o yarnoɓe yo jalbinanɓe kabruji maɓɓe ɗin yo o montanɓe kala bakkatu ko ɓe waɗi yo waɗu joddi golleji maɓɓe ɗin aljanna hara enen kadi nden tori allah subhanahu wa taala yo o okku en immorde ka makko gollugol golleji moƴƴi e nder o sumaye ɗo tawayɗi si tawi hawri en golli ɗin ɗon allahu on o yafanto en bakkatuji men ɗin o naada en aljanna ɗum ɗon noon haare yetten allahu subhanahu wa taala kadi ko okki en ɓuttu tawa a iway ka galle ma yalta naata ka galle ma yaha e haajuji ma arta e haajuji ma haare ɗen tori allah subhanahu wa taala yo tabintinan en ɓuttu on e leydi men ndin o waɗana en moƴƴereji ɗuɗuɗi ɗi tawata ko weltinayɗi aduna e lahara haray si ɓe ɗum hiɗen do anode laaɗo sallllahu alayhi wa sallam allahu subhanahu wa taala nelirine laaɗo o yurmede allahu subhanahu wa taala jippini aya qur'an wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin min nelirali masi wana yurmede komi yurma alamu on fof ko ɗum ɗo waɗi simin neluma an nelaɗo on haray allahu subhanahu wa taala ko neliri nelaɗo on ko yurmede haray noon no waɗɗi e dow kala julɗo ɗoftagol nelaɗo yiɗa nelaɗo ka ɓernde mu'um ñentina nelaɗo on ka ɓernde mu'um e golla golleji ɗin ka diina fo no nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam golliri noon si tawi hawri on tigi o waɗi ɗum ɗon so ari yawmal qiyamati haray himo fowti o ala tampere ko tampoyta yawmal qiyamati haray tampere nden fof ko aduna ɗo ko waɗi noon si a rewi allahu no o wi'iri ya rewirmo noon haray an ko wawuɗa kon lanni haray ko heddi koko waɗanteɗa kon si tawi a ari faljude eno hanuɗa rewirde allahu noon haray ɗum ɗon ko an kadi landitoyte ko e dow ma kadi fawete si tawi kadi hawri on tigi o jaɓali wonde julɗo
haray yo andu ɗum ɗon kadi fof koye hoore makko. Haray noon hiɗen andi e nder o suumaye ɗo jemma laylatul qadri ɓural jemma laylatul qadri on no mawni haray ko ɗum wonɗen e adorde ɗo. haray Allah subhanahu wa ta'ala jippini aya qur'ana suratul qadri nde simore ɗo. Allah subhanahu wa ta'ala daali o inni wa qala Allahu تعالى إنا أنزلناه من جبني القرآن في ليلة القدر أجم ليلة القدر الله سبحانه وتعالى إنا نمن أنزلناه من جبني القرآن في ليلة القدر أن جم ليلة القدر وما أدراك كهن أندما ما ليلة القدر كهن وني جم ليلة القدر كهن أندما دون moƴƴereeji mu'um nafooreeji mu'um Allah subhanahu wa ta'ala yewti en ko honɗum woni nafooreeji e moƴƴereeji e baraaji e barkiiji ko woni kon e nder jemma laylatul qadri jemma laylatul qadri on hayrun ko kanko ɓuri moƴƴude min alfe shaharin iɗi lebbi wuluure ko goɗɗo rewata Allah subhanahu wa ta'ala haray si tawi hawri a rewi Allah subhanahu wa ta'ala e nder jemma laylatul qadri on o sowante baraji ɗin haa ɓura rewɗo Allah subhanahu wa ta'ala lebbi wuluure ko fi honɗum waɗi si tawi hawri Allah subhanahu wa ta'ala ni ɗo lebbi wuluure eɗen andi lewru ndun ko balɗe 30 si tawi balɗe 30 ɗen ɗe kontama mana maɗum 29 on kontama timmi lewru hande kadi haray ko wi'ugol lebbi ɗiɗi lebbi tati lebbi nayi lebbi joyi haray hande kadi wawata ko ɓeydade ɗon joni noon si innama lewru ndun fof haray no waɗi wa e rewɗo Allah subhanahu wa ta'ala lewru ndun fof ndun ɗon fof o rewiti Allah subhanahu wa ta'ala e lewru hikkitindu ɗon ɗum ha timmi lebbi e wuluure haray noon en andu o jemma laylatul qadri ɗo haray hiɗen hani wakkilade fi ɗaɓɓitugol mo e gollugol golleji moƴƴuɗi ɗuɗuɗi haray ko embere no gollirɗa golleji moƴƴuɗi ɗin e nder jemma laylatul qadri on ko embere no gollirɗa golleji moƴƴi wo ko embere ɗum ɗon Allah subhanahu wa ta'ala yoɓoyayma yawmal qiyamati haray si goɗɗo ari e nder tawi e nder jemma laylatul qadri on himo naafi darɗe ɗiɗi ma himo naafi darɗe nayi haray oɗo o fotata e arɗo tawi on ɗon jemma laylatul qadri on himo naafuno e makko darɗe 10 maɗum himo naafuno e majje darɗe 20 maɗum himo janguno alqur'ana on hizbaji 10 ma hizbaji 20 si tawi hawri an ko hizbe goto janguɗa haray ko embere konko janguɗa ɗon ko embere ɗum ɗon sowanteɗa yoɓoyeɗa yawmal qiyamati haray si tawi hawri ko juulugol kadi a juulu e nder jemma laylatul qadri on ko konko juuluɗa ɗon haray ko embere konko juuluɗa ɗon ko ɗum waɗi haray wakkilo ɗen fi gollugol golleji ɗuɗuɗi e nder jemma laylatul qadri on e yewte ɗo ko honno jemma laylatul qadri on ɗaɓɓitirte kono etuɗen hebbingol golleji ɗuɗuɗi anden ko embere golleji ɗi golluɗa ɗin ko embere ɗin ɗon yoɓeteɗa si tawi hawri golleji ɗi golluɗa ɗin ɗi ɗuuɗi ko embere ɗum ɗon yoɓeteɗa si tawi golleji ɗi wonɗa e gollude ɗin kadi e nder jemma laylatul qadri on ɗi fanɗi ko embere ɗum ɗon kadi yoɓeteɗa ko ya andu tun wonde manna jemma laylatul qadri on Allahu subhanahu wa ta'ala no sowanama baraji ɗin o si tawi hawri wi'en si tawi goɗɗo rewi Allah subhanahu wa ta'ala e jemma goto e jemmaji ɗin fof tawi on jemma goto ɗon ko baraji 10 o heɓata mo o rewiri noon Allah subhanahu wa ta'ala o heɓi baraji 10 e nder jemma o ha timmi lewru o eri noon Allah subhanahu wa ta'ala ha timmi lebbi wuluure haray an sa rewi Allah subhanahu wa ta'ala e nder jemma laylatul qadri on rewandema wotere a ɓuray on rewɗo Allah subhanahu wa ta'ala e nder lebbi wuluure ko on woni firo ɗum ɗon kadi ɓurtugol laɓɓintingol ɗum ɗon wonde manna si a naafi darɗe ɗiɗi e nder jemma laylatul qadri haray hiɗa ɓuri naafuɗo darɗe ɗiɗi e nder jemmaji lebbi wuluure goɗɗo e nder jemmaji lebbi wuluure himo tabiti ñande o naafugol darɗe ɗiɗi jemmaji lebbi wuluure goɗɗo no tabiti ñande o naafugol darɗe ɗiɗi
an a ari e nder jemma laylatul qadri on a naafi darɗe ɗiɗi tun e nder jemma laylatul qadri on haray baraji maɗin e moƴƴere ko heɓuɗa kon hino ɓuri on naafuɗo darɗe ɗiɗi e nder ɗi lebbi wulure tabbituɗo naafugol e nder lebbi wulure darɗe ɗiɗi haray an naafuɗo darɗe ɗiɗi e nder jemma laylatul qadri on hiɗa ɓuri on naafunoɗo ɗa e nder ɗin jemmaji ɗon fuu haray noon ɗum ɗo no haton jini yo e wakkilo jemma e ñalorma daditoɗen fii ɗaɓɓitugol e jemma laylatul qadri on haray Allah subhanahu wa ta'ala timmintini ɗo tanazzalu lmalaikatu malaika ɓen no jippo e nder jemma laylatul qadri on warruhu woɓɓe go e karmakoɓe go firiri ɗo warruhu e jibril fiha e nder jemma laylatul qadri on heɓe jippo e nder jemma laylatul qadri on bi idni rabbihim e dunga e joomi maɓɓe ko Allah subhanahu wa ta'ala dunginantaɓe yoɓe jippo min kulli amrin e kala fiyake feƴƴey ɗo e nder aduna on e nder hitande nden Allah subhanahu wa ta'ala ñaaway on ɗon fiyake ɓe jippoda e on ɗon ɓe kamɓe malaika ɓen salamun hiya hatta matla'i lfajr mana jemma laylatul qadri on ko kisal ha bimbi haray malaika ɓe no jippade du'aji wonɓe e rewde ɓen malaika ɓen no rewidude e maɓɓe Allah subhanahu wa ta'ala malaika ɓen no huttitude ɓe si malaika ɓen ari ka Allah rewete ɗon ɓe huttita ɓen rewoɓe Allah subhanahu wa ta'ala ɗon kamɓe kadi malaika ɓen ɓe du'ano wonɓe e rewde Allah subhanahu wa ta'ala ɗen haray ko moƴƴere e nder jemma laylatul qadri on fof ha weeta haray noon ittama o hadith ɗo an abi salamata an abi hurayrata radiyallahu anhu an النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه هري ودو حديث كصحيح البخاري وني نلاد من محمد صلى الله عليه وسلم بماكي كلا أنهور رسومي حرك إيمانا كقم إنال واحتسابا إكدقل براجي إنك الله سبحانه وتعالى هري إن عندي دو هورغل سوميينغل ونا هورغل تون كما هوريرا حركو أدقل براجي إنك الله سبحانه وتعالى حركة ديكو هوريرا كسبو قمتنا الله سبحانه وتعالى إسابو دقل براجي إنك الله سبحانه وتعالى ستوي قطر هوري tawi ko hooriri ko sabu gomɗingol Allah subhanahu wa ta'ala e ɗaɓɓugol baraji ɗinka Allah subhanahu wa ta'ala gufira lahu yafantemo ma taqaddama min dhanbihi kala ko o waɗi e bakkatu Allah subhanahu wa ta'ala yafantomo ɗin bakkatuji ɗon hare noon bakkatuji goo no woodi hara ɗin ɗon ko haqqeji hara ko minal kaba'ir ko bakkatuji mawɗi haray ɗi yowodiri e haqqeji ɗin ɗon haray ko ma on tigi o jonnita ɗin haqqeji ɗon wona yo on tigi wujju tawa himo jogii ko o wujji kon o hoora suumaye ha o gayna o inna ko wujji kon daganike mo o ronka jonnitude mo o wujji on ma ko nantata e sifa ɗum ɗon ɗum waɗi bakkatuji goo ko ma on tigi o jonnita haqqeji ɗin si tawi koko yowdiri e haqqeji ma e bakkatuji mawɗi haray ɗum ɗon no haton jini yo o tuuban ɗum ɗon feere o regla ɗum ɗon feere haray noon bakkatuji tosoki ko goɗɗo feggitoto e mu'um haray ɗum ɗon Allah subhanahu wa ta'ala yafanto on hooruɗo suumaye on si o hoorimo ha o lanni waman qama laylata alqadri imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbi kala on kadi immiɗo dari rewi Allah subhanahu wa ta'ala e nder jemma laylatul qadri on hara ko o waɗiri ɗum ɗon ko sabu gomɗingol Allahu subhanahu wa ta'ala e ɗaɓɓugol baraji ɗin ka Allahu subhanahu wa ta'ala Allahu subhanahu wa ta'ala yafantomo bakkatuji makko ko waɗi feƴƴuɗi ɗin fuu hare noon ɗum ɗo sen andi ɗum ɗo ko moƴƴere molanade nafoore molanade tereti ka tawata a heɓayi yafanede bakkatuji ma feƴƴuɗi ɗin fuu hare wakkilo ɗen eto ɗen jeeɗen e ɓen rewɓe Allahu subhanahu wa ta'ala e jemma laylatul qadri on fiyo o yaafano en bakkatuji feƴƴuɗi ɗin fuu hare noon
هدين هكتا دو حديث فقال هري نلادو صلى الله عليه وسلم بماكي وحديث دو كدي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحراها في السبع الأواخر هرين لادو صلى الله عليه وسلم سئن أريك هل تأبتغل جم ليلة القدر أن نلادو أن بماكي يجم ليلة القدر أن يؤدأ تأبت ندر بالد جيدي دي سكي توردين ندر سوماي أن ندر بالد جيدي دي سكي توردين مالا بإنك شرح حديث دو haray hino fan ko faalita o hadith do ko balde jeedi tun e der balde sakkitore den nami ugol ko fuddagol konta gila nogay e tati haka sakkitorde lewru konti tun ko jeeyadum e balde jeedi di jeeyade e balde sakkitore den e der lewru ndum haray ko yo on tigi wakkilo o dabbita jemma laylatul qadri on e der den don balde haray non oɗo hadith ko sahihul bukhari woni wonde manna sahabaɓe yi'uno e ɗoygol ɓe buyi wonde manna jemma laylatul qadri on no e nder balɗe jeeɗiɗi sakkitore ɗen ɓay ɓe hoyɗi ɗum ɗon ɓe ari ɓe wolani nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo on maaki ɗo de ko faamumi kon wonde manna ko hoyɗuɗon ɗo hawrondiri oɗa hoɗi oɗa hoyɗi oɗa hoyɗi ko hoyɗuɗon ɗo hawrondiri haray on ɗon saayi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam tabintini wonde man na fii ɗaɓɓitugol jamma laylatul qadri on e nder balɗe jeeɗiɗi sakkitore ɗen balɗe jeeɗiɗi jeeyaɗe e sakkitiɗe e nder lewru ndun haray dalil kadi ɗaɓɓitugol jamma laylatul qadri on e witrije ɗen mana ɗaɓɓitugol jemma laylatul qadri on e ñande nogay e go'o ñande nogay e tati ñande nogay e joyi ñande nogay e jeeɗiɗi ñande nogay e jeenayi ɗum ɗo kadi hino ari e mu'o hadise nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ittama ko sahihul bukhari imamul bukhari maki حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا أبو سهيل عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان تأبت جم ليلة القدر أن كويتريج ender balɗe sappo sakkitore ɗen ka witirije ñande nogay e go'o ñande nogay e tati ñande nogay nogay e joyi ñande nogay e jeeɗiɗi ñande nogay e jeenayi mana ɗaɓɓite jemma laylatul qadri on kadi ka witirije haray ɗum ɗo ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki yo en ɗaɓɓitu jemma laylatul qadri on kadi witirije kadi e nder balɗe sappo sakkitore ɗen haray nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe waɗno kadi itikaf e nder balɗe hakkundeje ɗen ɓay ɓe gayni on sayi ɓe inni ɓe faala yaltude ka juulirde ɓay balɗe sappo hakkundeje ɗen lanni on sayi ɓe noddite sahaba ɓen haray noon kana rasulullah an abi saidin alkhudriy radiallahu an ittama o sahabajo ɗo yo allahu yarnomo kana rasulullah sallllahu alayhi wa sallam يجاور في رمضان العشر التي في وسط الشهر هرين لادو صلى الله عليه وسلم بلاتن هبدا بتينو جم ليلة القدر سبو حكونيجو فإذا كان حين يمسي في 20 ليلة تمضي ويستقبل 21 رجع إلى مسكنه ورجع من كان يجاور معه وأنه أقام في شهر جاور فيه الليلة التي كان يرجع فيها فخطب الناس فأمرهم ما شاء الله ثم قال كنت أجاور هذه العشر ثم قد بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر فمن كان اعتكف معي فليثبت في معتكفه نلاد صلى الله عليه وسلم سائقو هرب ودين اعتكاف بلد سب حق نجد
hitande goo noon ɓe waɗi itikaf on haa ɓe gayni ɓay hewti ka balɗe 10 hakkundeje ɗen lannata ɓe yewti sahaba ɓen ɓe yewti ɓe fii iman fii gomɗinal ɓe yewti ɓe waajiɓe on sey ɓe inni haray kala wadduɗo e an kala waɗiɗuɗo e an itikaf on e balɗe 10 hakkundeje ɗen yo o sabbo ɓe nodditi ɓe fop ko tawi noon ko wowuno si balɗe 10 hakkundeje ɗen lanni fof mo kala hootay e nder nden hitande ɗon bay balɗe 10 hakkundeje ɗen lanni yimɓe ɓen tawi woɓɓe goo fuɗɗiki hootude on say ɓe nodditi jama on fof ɓenni on fof are kala on ufininoɗo wondude e an ka juulirde ga haray yo o yiltito ɓe fof ɓe yiltiti haray noon ɓe nelaɗo maaki wa qad uritu hadihi lleylata thumma unsituha fabtaguha fi l10 الأواخر wabtaguha fi kulli witrin wa qad ra'aytuni asjudu fi ma'in wa tin nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki mi hollama jemma laylatul qadri on mi yeggintinamo hollama jemma laylatul qadri on mi yeggintinamo ɗaɓɓite jemma laylatul qadri on e nder balɗe 10 sakkitore ɗen e nder suumaye on ɗaɓɓite jemma laylatul qadri on e nder balɗe 10 sakkitore ɗen e nder suumaye on ɓe inni sahaba ɓe mi yii mi hoyɗi miɗo sujja e loope haray ɓe nodditi sahaba ɓe wattunoɓe maɓɓe itikaf balɗe 10 hakkundeje ɗen ɓe nodditi ɓe fop ɓe inni ɓe hollama jemma laylatul qadri on wonde manna hiɓe sujja e loope sahaba ɓe yiltiti ɓe waddi e maɓɓe e nder nden hitande ɗon on itikaf ɗon e nder jemma nogay e go'o e nder lewru suumayendu e woni ha ka takko woni ha jemma duule ɗen ɗe moɓodiri ɗe saaƴi ndiyam ɗan saaƴi eɗen andi fewdo maɓɓe hari ko baaɓe tamaro juulirdaji ɗin ñappirte ne o sahabajo filliɗo o hadith ɗo abi saidin al-khudri ɓe inni ɓe yi'i nelaɗo hino sujja e loope nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hino sujja e loope ko honɗum holli ɗum ɗon wonde manna nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam ɓe hawrodirno e nder nden hitande ɗon jemma laylatul qadri on hawrodirno e nden hitande ɗon ñande nogay e go'o e jemma laylatul qadri on hawrodirno e nder nden hitande ɗon haray noon hadiseje goo kadi ari ɗo wonde manna qala ibnu abbas radiyallahu anhuma qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiya fi l10 الأواخر في 9 يمضين أو في 9 بقين haray noon toujours nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki kadi e o hadith ɗo wonde manna jemma laylatul qadri on yo ɗaɓɓite kadi e ñande nogay e jeenayi yo jemma laylatul qadri on kadi yo o ɗaɓɓite ɗum noon hara e yiiɗo hadiseje ɗuɗuɗe fii jemma laylatul qadri on haray ko ɗum waɗi wakkiloɗen ɗaɓɓitugol jemma laylatul qadri on e nder balɗe 10 sakkitore ɗen fuu haray nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maki kadi o hadith ɗo mo imamul bukhari filli عن عبادة بن الصامت قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في 9 و7 و5 هرين لادو صلى الله عليه وسلم يندقوا بهلن جم ليلة القدر أنكو هندتما on say ɓe yalti fi humpitugol yimɓe ɓen tun ɓe fotti ɗon e yimɓe ɗiɗo tawi ɓen ɗon no haɓude ɓe faa e heɓe haɓude sabu ɗum ɗo yeggintini nelaaɗo on sallllahu alayhi wa sallam jemma laylatul qadri on ko hondetuma hare noon nelaaɗo on sallllahu alayhi wa sallam ɓe yamiri wonde manna yo jemma laylatul qadri o yo o ɗaɓɓite ñande nogay e jeenayi e ñande nogay e jeeɗiɗi e ñande nogay e jowi
ñande nogay e jeeɗiɗi ñande nogay e jeenayi ɗum ɗo fof yo jemma laylatul qadri o yo ɗaɓɓite haray ko honɗum ɗe hadiseje ɗe jannguɗen ɗo fof ɗeɗo fof ko immorde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wonɗe ka deftere wi'etende sahihul bukhari haray ɗeɗo defte fof ko wolani en ko fii ɗaɓɓitugol jemma laylatul qadri on e nder balɗe sappo sakkitore ɗen haray ko ɗum waɗi kala faalaɗo hawrodirde e jemma laylatul qadri on haray ko yo ɗaɓɓitumo e nder balɗe sappo sakkitore ɗen ɗe fof majje sa ɗaɓɓiti jemma laylatul qadri on e nder balɗe sappo sakkitore ɗen fof haray a hawrodiri e jemma laylatul qadri on si a huulani jemma gooto a huulani ñande nogay e go'o ma a huulani ñande nogay e tati ma a huulani ñande nogay e joyi ma a huulani ñande nogay e jeeɗiɗi ma a huulani ñande nogay e jeenayi a waɗingal ñallal ɗon tun haray hino waawi ka tawata a hawrodiri e jemma on no waawi ka tawata kadi a hawrodiraali e jemma laylatul qadri on fii hon ɗum jemma laylatul qadri on tippude e ɗe hadiseje ɗe jannguɗen ɓaawo ɗo ɗe fof ɗe ɗo ko immorde nelaaɗo wonde manna jemma laylatul qadri on ko wonɗo e jindude hakkunde balɗe sappo sakkitore ɗen e nder suumaye on jemma laylatul qadri on tippude ɗe hadiseje ɗe jannguɗen ɗo wonde manna jemma laylatul qadri on ko wonɗo e jindude hakkunde balɗe sappo sakkitore ɗen e nder suumaye on joni noon si tawi hawri a ɗaɓɓiti jemma laylatul qadri on e nder jemmare wotere no waawi ka hawrodira no waawi kadi ka ronka hawrodirde e jemma laylatul qadri on sabu noon ko ɗaɓɓituɗa jemma laylatul qadri on kon e nder jemma gooto no waawi ka hawrodira no waawi ka ronka hawrodirde joni noon nelaɗo me en muhammadin sallllahu alayhi wa sallam ko honno ɓe ɗaɓɓitirayno o jemma laylatul qadri ɗo haray kamɓe ko ɓe waɗaynoɓe itikaf ufinagol ka juulirde e nder ɗe balɗe sappo sakkitore ɗo fof ko ɗum ɗon ɓe sakkiti wadde ha nela allah subhanahu wa taala ƴittitiɓe gila ko janngunoɗen o hadis ɗa wonde manna ɓe ufinike e balɗe sappo hakkundeje ɗen ɓawa ɗum ɓe hollama jemma laylatul qadri on e nder balɗe sappo sakkitore ɗen haray kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko wonno golle maɓɓe ɗen ha ɓe faati ko ufinagol e nder balɗe sappo ɗen ka nder juulirde hara ɓe yaltata toon bimbe kiikiiɗe ɓe yahata hay e nokku ɓe wona toon ɓe wona rewoɓe allah subhanahu wa taala hakkunde janngugol alqur'an hakkunde jantagol inde allah hakkunde du'agol ko ɗum ɗon nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam tabiti e mu'um e nder balɗe sappo sakkitore ɗen haray noon إمام البخاري بين يوم حديث حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن أبي يعقوب عن أبي يعفور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله هرين الله صلى الله عليه وسلم بلاتي نوكي ستوي وني بلد سابو سكتور دين كسومي بحق بتوتونو مانا مئزره مانا دين عندي مئزره كو حدار أنتيجي مانا إنن غانيني كو بانتالون غوركوني wattade kono pantalon e wudere mana haddare ma ko non tata sifatu no foko mana goto be habbitotono haddare mabbe de moƴƴa be immo e nder jemmaji laylatul qadri din be wurnitira di jangugol alquran e jantagol inde allah e doragol allah subhanahu wa ta'ala be findina kadi be ngureji mabbe din e nder dido jemmaji fo be immina be ngureji mabbe din ko ɗum ɗo waɗi nelaɗo me en muhammadin sallllahu alayhi wa sallam no ɓe ɗaɓɓitirayno o jemma laylatul qadri ɗo ko ufinagol ka juulirde haray ittama e aicha ka deftere sahihu lbukhari an aishata radiallahu anha zawji النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده haray ittama e nene men aicha radiallahu anha wonde man nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam ɓe laatinoke hiɓe waɗayno ufinagol e nder ɗe balɗe sappo sakkitore ɗen e nder suumaye on ha allah subhanahu wa taala ƴettitiɓe golle nelaɗo ɗen
haa nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam ƴettita e nder sakkitorde gurdam maɓɓe ɗan ko waɗugol i'tikaf ufinagol ka juulirde e nder ɗeɗo balɗe sappo sakkitore ko ɗum ɗo kamɓe nelaaɗo on ɓe sakkitori haa allahu subhanahu wa ta'ala ƴettitiɓe. harayno enen kadi e wakkiloɗen e imme ɗen wurniten jemmaji sakkitori ɗin e nder jemmaji balɗe sappo sakkitore ɗen wurnitiren ɗum ɗon jangugol alqur'an e yettugol allah subhanahu wa ta'ala e toragol allah subhanahu wa ta'ala e nder ɗiɗo jemmaji sappo sakkitori. jonno fi i'tikaf on yewten ɗo yewtereji ɗi tawata ɗum ɗon ko fi ufinagol ngol ɓay en andi nelaaɗo golle maɓɓe ɗen sakkitore ɗen e nder gurdam maɓɓe ɗan fof ko sakkitori ko waɗugol ufinagol ka juulirde hara ɓe yaltali toon e nder ɗeɗo balɗe sappo sakkitore e nder suumaye on fi ɗaɓɓitugol jemma laylatul qadri on e rewugol kadi allah subhanahu wa ta'ala. si tawi balɗe sappo sakkitore ɗen e nder suumaye on a woni rewowo allahu e majje, si tawi a hawrodiri e jemma laylatul qadri si tawi hawri ko e nder jemmare ka laylatul qadri o won ɗon a heɓi baraji ɗin. si tawi hawrodiraɗi a windanama baraji immiɗo jemma juuli, immiɗo jemma jangi alqur'an, immiɗo jemma tori allah subhanahu wa ta'ala, hare a jeyama e ɓen ɗon. ko ɗum waɗi fof e mum ko moƴƴere. ñande hawrodirɗa e jemma laylatul qadri on ko moƴƴere, ñande kadi a hawrodiraɗe e jemma laylatul qadri on kadi ko moƴƴereji molanaɗi, sabu noon ko rewɗa allah subhanahu wa ta'ala e nder jemma on ko. allah subhanahu wa ta'ala jippini ɗeɗo ayaji alqur'an: wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fi lmasajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadhalika yubayyinu allahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. allah subhanahu wa ta'ala inni en kal qur'an ɗo yamiri en kal qur'an ɗo si tawi goɗɗo no waɗi i'tikaf wata o soccodir e sonnaɓe makko ɓen, wata o fijidu e sonnaɓe makko ɓen. wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fi lmasajid, si on ufinike ka juulirdaji wata on soccodir e sonnaɓe mon ɓen, wata goɗɗo memu sonnajo mu'um wata o fijir sonnajo makko si tawi hawrihimo ufini ka juulirde. hare ɗum ɗo ko yamirore, mana ko haɗore nde allahu on haɗi wata goɗɗo waɗu. o yamiri kadi julɓe ɓen fop, o yamiri ɓe si ɓe ufinike wata hay e goto e maɓɓe e fijidu e sonnajo mum waɗa mo mubashara memodira e makko. haray noon ufinagol ngol ko wongol ka juulirde on tigi o seeda e aduna fewu, o itta haqqille makko ɗen e aduna, o seeda e gollugol fi aduna, o wona gollanowo allah subhanahu wa ta'ala e nder ɗeɗo balɗe ɗe o ufini ka nder juulirde. si a ufinike nder juulirde a woni ton, haray ko ya wonu accituɗo aduna, terti aduna e sortodire aduna few, wonɗo hikkodirɗo e allah subhanahu wa ta'ala, wona rewo allahu tun, wonɗo ka juulirde tun, kippuɗo fi allahu tun, kippuɗo fi dewal ngal tun, kippuɗo fi rewgol allah subhanahu wa ta'ala. hara ko ɗum ɗon tu wonɗa ka juulirde, ko ɗum woni i'tikaf on, ufinagol tabita ka juulirde. si tawi hawri a yalti ka juulirde ton, a yaltani haaju aduna yankejo, a yalti yawgol soode complet julde, ma a yaltani haaju ma yawgol ka goɗɗo, ma hiwreyagol goɗɗo, ma ɗum ɗo ko fanɗi o haysi ko leer gooto, haysi ko 30 minutes, haysi ko 2 minutes, yaltuɗa ka waɗɗa i'tikaf ɗo, yewɗa jokkuɗa fi aduna, haray i'tikaf ma on boni, haray o boni. ko ufinagol ngol ka juulirde ko wongol ton, hara a yaltata ka juulirde ton si wona yawgol ƴettoya salligi piiji ɗi tawta ɗin ɗon nin ko la budda, haray ko ɗum ɗon tu yaltanta ka juulirde. haray ko ya tabitu ka juulirde ton tawa ko ya rew allahu subhanahu wa ta'ala hakkunde jangugol alqur'an, hakkunde jantagol inde allah, hakkunde du'agol, hara ko ɗum ɗon tun jokkata. wona ya a yaltu ka juulirde ton yaha hay e hunde e haajuji ma aduna. si tawi kadi a waɗi ɗum ɗon, haray ufinagol ma ngol boni. haray kadi e yiiɗo allah subhanahu wa ta'ala ko inni wa antum aakifuna fi lmasajidi, hara hiɗon ufini ka juulirdaji. ufinagol ngol kaka juulirdaji tu wonata, sellanta goɗɗo ka o ufino o ƴetta fi ufinagol o waɗa ɗum e suudu ma e galle ma ko nantata e sifa ɗon ɗon, ufinagol ngol kaka juulirdaji tun. joni noon ufinagol ngol si tawi hawri on tigi no piide misal, on tigi no wawi ufinade e nder balɗe tati, no wawi ufinade balɗe sappo, no wawi ufinade jemma goto.
hino waawi ufinade hakkunde fana e alansara so naati tun ka juulirde o anniyike ko woni ɗo ko ufinagol ka juulirde fi rewgol Allah e toragol Allah e yankinanagol Allahu ko o naati ɗo haray ɗum ɗon hino ƴette ufinagol hay si tawi hawri ko jemma gooto hay si tawi ko ñallal gootal hay si tawi ko balɗe ɗiɗi hay si tawi hawri ko balɗe tati joni noon si tawi hawri on tigi ɗe ñalaaɗe ɗe o ufinoto no hawrodiri e jumaare haray ko ma o ufino e juulirde nde tawata juma juulete e mayre hay si tawi ko ñallal o anniyi ufinagol ma ko balɗe ɗiɗi o anniyi ufinagol ma ko balɗe tati o anniyi ufinagol si tawi ɗen balɗe ɗe o anniyi ufinagol ka juulirde ɗen balɗe ɗon ko ñalaaɗe ɗe juma hawrodirɗe e juma haray ko ma o ufino e juulirde nde tawata juma juulete e mu'um fii wata o yaltan juuloygol juma on ñande ñalaaɗe ɗe ufini e mu'um ɗen joni noon si tawi hawri on tigi ñalaaɗe ɗe o anniyi ufinagol ngol juma alaa ton few ko anniyi ufinagol ko balɗe nayi ko anniyi ufinagol ko ñallal ko anniyi ufinagol ko balɗe tati ma nayi ma joyi ma jeego e ɗen anndi si feƴƴi ɗon tun ñallal juma ngal naatay si tawi ko gila joyi ma nayi ma tati o anniyi ufinagol hare ɗum ɗon imo waawi ufinade e juulirde ka tawata wona juulayde juma no waawi ufinade juulirde nde tawata wona juulirde juulayde juma si tawi hawri ñalaaɗe ɗe o woni e ufinade e mu'um ɗen wona ñalaaɗe hawrondirɗe e ñallal juma ngal si tawi ko hawrondirɗe e ñallal juma ngal e ñallal juma ngal hare no waɗɗimo ufinagol e juulirde nde tawata juma juulete e mayre hare si iwe ɗum ɗon si tawi goɗɗo no naatude e i'tikafu on ufinagol ngol haray ñalaande nde o anniyi naatude e ufinagol ngol sen daari ka arrisala li abi zeyd al-qayrawani ɓe yewti ɗo wonde manna ufinagol ngol si a fuɗɗoto ko ya naatu ka ufinagol adonange mutude wono ngal ñallal men ngal wonɗen ɗo si tawi goɗɗo no faala naatude ufinagol mana ko yo fuɗɗo hande adonange ngen mutude hara o hewti ka juulirde ka o ufinoto ɗon o naati ka juulirde adonange ngen mutude si tawi himo faala yaltude ñande o yaltoyta nden haray nden ñande kadi ko yo accu ha nange ngen nge muta si nge muti noon o yalta ka juulirde ka o woni e ufinade ɗon haray ko ni naatirte ko ni kadi yaltirte mana ñande yaltata e nder ñande yaltata ka ufinagol nden ñande ko yo taw hara nden ñande ko yo taw hara nden ñande kadi acca ha nangen nge muta si nge muti yalta ñande naatata ka ufinagol nden ñande kadi acca ha nangen hara nge mutani naata ka juulirde si tawi a ufinike balɗe 10 sakkitore ɗen e nder suumaye on haray si lewru ndundu yi'ama haray ko ya iwru ko ya wonka juulirde ɗon e nder nden jemmare ɗon iwraɗo yaha ka iidi iwra ka juulirde ɗon yaha ka iidi ñande wi'a lewru ndundu yi'ama si tawi hawri ko e balɗe 10 sakkitore ɗen e nder suumaye on ko ɗen ɗon balɗe ƴettuɗa fii e waɗugol i'tikaf ufinagol ngol ka juulirde haray noon ufinagol ngol haray ko wakkilagol on tigi si tawi hawri o ufinike o rento gollitirgol téléphone ko feƴƴiti si ana ɗum sa ufinike ka juulirde a jooɗike e téléphone gila bimbiya kikiɗe ɗum ɗon haray a anndu a bonni i'tikaf ma on a bonnirimo téléphone ko wannon a itti haqqille maɗen e fiirewgol allahu ngol a itti haqqille maɗen ɗum ɗon a naadiriɗe aduna laawol go'o a naatiri aduna on laawol go'o hande téléphone ji ɗin ko naatir ɗum e aduna naatir ɗum e aduna laawol go'o ko ɗum ɗon no waɗi si tawi hawri goɗɗo hino ufini ka nder juulirde koyo o watta yila hara o e jokkaali golleji aduna ko yowondirta kon ɗi téléphone ji e ko nantata e sifa ɗum ɗon allah subhanahu wa taala inni ɗo tilka hududullah ɗum ɗo ko keeri allahu fala taqrabuha wata on ɓattoɗi si tawi hawri goɗɗo no ufini ka juulirde wona yo o ɓatto sonnajo makko on ma ko nantata e sifa ɗum ɗon haray ko yo wakkilo o wona hertaniɗo rewgol allahu subhanahu wa taala kanko tun hara o jillidiraɗi piiji ɗin haray kadi ufinagol ngol sellataka goɗɗo ufino e nder juulirde sellata kanka goɗɗo ufino e nder suudu
haray ko ufinete ko e juulirde tun jon noon si tawi hawri a fuɗɗike ufina gongol hare ko ya wakkilo hara a yaltali ka juulirde ton haray nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki e o hadith ɗo حدثنا محمد بن المثنى إمام البخاري ماكي حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد فأرجله وأنا حائض نلاله صلى الله عليه وسلم بلاتنك ستبي هوري هبه ودي اعتكاف hiɓe jonnayno sana maɓɓe on nene men aicha ɓe jonniraɓe ka dambugal eɗe andi suudu ndun hino hikkodirno e dambugal nene men aicha ngal nene men aicha peeñanaɓe sukundu hoore maɓɓe ndin ko wanno sukundu nelaɗo ndun hindu juutuno haray ɗum ɗo nelaɗo sallllahu alih wa sallam hino waɗayno berɗum ɗo haray noon si tawi hawri goɗɗo hino wadde itikaf wana yo o yaltu ka juulirde ko woni wadde itikaf ɗon o naata ka galle makko si tawi galle maɗen no ɓadi hay yawgol ton hurgo to soko ma hurgo jano tawa juulirde nden hino mari hurgoji hare wana ya waɗu ɗum ɗon par ce que ɗum ɗon fof wawete pottinde e yaltingol ngol seeɗa pottinde e yaltingol ngol seeɗa ɗum ɗon noon haray kala waɗɗo itikaf on ka nder juulirde haray ko yo o heddoro waɗugol itikafon tun wana yo jillidir ufina gongol e gollugol golleji aduna goɗɗi goo hay e hunde haray noon hiɗen andi itikafon si tawi hawri ko sonnajo koyo taw hara on tigi o wonda e ella lewru en ella lewru si tawi hawri sonnajo hino wadde itikaf koyo taw hara o wonda e ella lewru si tawi kadi o fuɗɗike waɗugol itikafon o fuɗɗorimo laaɓal yehi ha e hakkunde ella o heɓi ella ko haɗata mo kontinde itikaf on haray ɗon koyo o yaltu si tawi o yii ella lewru makko ndun o yalta taw ha ɗum ɗon lannoya après noon o arta o jokkito ka o hattuno ɗon fi timmingol balɗe ɗe o eɓɓuno waɗugol itikafe mum ɗen si tawi himo anni waɗugol itikaf balɗe 10 o naati ka juulirde kanko sonnajo on o waɗi itikaf balɗe 3 ma 4 tun o yii ella lewru haray koyo o yaltu ka juulirde ton o yaha ha ella lewru o lanna si o arti o maho e nder ko o wonno e mu'um kon haray no andirɗen noon o itikaf ɗo no andirɗen noon ko rewgol allahu subhanahu wa taala haray mo kala koyo hebbin jangugol alqur'an alqur'ana jangugol alqur'ana on ko on tigi o waɗi itikaf ɗon haray ko ɗum ɗon ɓuri mawnude baraji jangugol alqur'ana on haray ko ɗum ɗon ɓuri mawnude baraji haray ko hikkita ɗon jantagol inde allah wi'ugol subhanallah wi'ugol la ilaha illa allah wi'ugol alhamdulillah haray kadi ko ɗum ɗon ɓuri mawnude ɗum ɗon hikkiti e ko ɓuri mawnude ko waɗete konka i'tikaf si iwe ɗum ɗon ko du'agol toro allah subhanahu wa taala haray ɗum ɗon kadi hina jeeya e ko ɓuri mawnude ko waɗete konka i'tikaf haray hiɗen tori ɓeydugol wakkilagol mo kala me en yo heɓu ñalaɗe hay siko ñallal gotal ma leerji seeɗaji ma ɗum balɗe 4 ma 5 ma 10 ber ko newanimo o waɗa i'tikaf ka juulirde hay siko jemma goto hay siko ñalorma goto ber ko wawi kon fof o janga qur'an o ñentina